Kuri uyu wa mbere tariki 24 Kanama 2026 urusaku rwa kajugujugu rwakangaranyije imisozi miremire n'ibibaya bya Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ariko kuri inshuro izo kajugujugu z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kugarura amahoro muri Kongo MONUSCO nizari zizanye intwaro zikomeye cyangwa ngo zibe zije guhungisha abasirikare bakubiswe inshuro zari zitwaye itsinda ry'amateka. Itsinda rigizwe n'abantu badashobora kurebana neza mu bihe bisanzwe. Ndavuga itsinda rihuriweho ry'abahagarariye leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abahagarariye ihuriro rya AFC M23 bari kumwe n'indorerezi mpuzamahanga. Intego yabo yari imwe gusa, kugenzura niba amasezerano yo guhagarika imirwano yashyiriweho umukono i Doha ari kubahirizwa kuri ubu butaka bwa Minembwe bumaze igihe burangwaho n'intambara z'urudaca. Ariko se aka gace kamaze iminsi kibasirwa n'ibitero bya drone kakigarirwa n'inyeshyamba za AFC M23 zifatanyije na Twirwaneho nyuma yo kwirukana ingabo za leta n'abarundi, gashobora koko kwakira amahoro arambye cyangwa ibi ni amasezerano yo ku mpapuro gusa akomeje gusiga umwotsi mu maso y'amahanga? Uyu munsi rero Minembwe ibaye ishusho ngari y'icyitegererezo cya mbere gikomeye ku masezerano y'amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Iri tsinda ryageze Minembwe rizwi mu magambo ahinnye nka AGVM+. Ugenekereje mu Kinyarwanda n'urwego rwagutse ruhuriweho rushinzwe kugenzura ihagarikwa ry'imirwano. Uru rwego rufite inshingano zikomeye zo kugenzura niba impande zombi ziri kubahiriza ihagarikwa ry'imirwano, gukora iperereza ku birego byose by'ihonyorwa ry'ayo masezerano no kwandika raporo zihuriweho zizajya zishyikirizwa abahuza. Ntabwo ari abanyekongo gusa bari muri iri tsinda, ririmo n'indorerezi zikomeye ku rwego rw'isi ziri mu muryango w'ubumwe bwa Afurika, leta ya Katari ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika. Iyi niyo misiyo ya mbere ikozwe mu buryo bweruye ku butaka, ikabije ikurikira ibiganiro bikomeye kandi byari byitezweho byinshi byabereye mu gihugu cy'Ubusuwisi kuva ku itariki ya 17 kugeza kwa 21 Kanama 2026. Ariko ikibazo cy'ingenzi buri wese yakwibaza ni iki: kuki amahanga yatoranyije Minembwe nk'ahantu hambere ho gutangira ubugenzuzi butoroshye, none abaturage baho biteguye kwakira izi mpinduka? Ariko kugira ngo dusobanukirwe neza uburemere bw'ibi bintu tugomba gusubira inyuma gato tukareba aho uyu mujyi w'amahoro watangiriye n'ibyo wanyuzemo byose. Intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo imaze igihe kinini ari urusobe rw'ibibazo bya politike, umutekano muke n'amacakubiri yorohejwe n'imvugo zibiba urwango. Mu gushaka umuti urambye w'iki kibazo, leta ya Katari yafashe ya mbere mu guhuza leta ya Kinshasa n'ihuriro rya AFC M23. Ibi byabyaye ikiswe gahunda y'amahoro ya Doha, aho ku itariki ya 15 Ugushyingo 2025 impande zombi zasinye amasezerano y'amahoro yiswe Doha Framework for a Comprehensive Peace Agreement. Aya masezerano yarakubiyemo ingingo zikomeye zirimo ihagarikwa ry'imirwano rya Burundi, kuri imfungwa z'intambara no gufungura inzira z'imfashanyo ku baturage bari mu kaga. Ariko nk'uko amateka ya Kongo akunze kubitwereka, gusinya amasezerano mu byumba bikonje by'amahoteli ni kimwe, gushyira ibyo mwemeranyijwe mu bikorwa mu mashyamba ya Kongo bikaba ikindi. Imirwano ntiyigeze ihagarara, ahubwo yarakomeje irakara, by'umwihariko mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo. Aha niho Minembwe yinjira muri iyi nkuru nk'igicumbi cy'intambara. Minembwe iherereye mu turere twa Fizi, Mwenga na Uvira, ikaba ari agace gatuwe ahanini n'abaturage bakunze kwibasirwa mu buryo bw'iyicarubozo n'imitwe yitwaje intwaro. Kugira ngo birwaneho, aba baturage bashyizeho umutwe witwa Twirwaneho uherutse guhuza imbaraga n'ihuriro rya AFC M23. Mu mezi make ashize Minembwe yabaye isibaniro ry'imirwano ikomeye cyane itarigeze ibaho mu mateka ya vuba. Ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi FDNB, inyeshyamba za Wazalendo, umutwe wa FDL ndetse n'abacancuro bagabye ibitero bikomeye kuri Minembwe. Byageze naho bakoresha indege zitagira abapilote drones mu gusuka ibisasu mu baturage b'abasivili.
ariko mu buryo butunguranye inyeshyamba za AFC M23 zifatanyije na Twirwaneho zasubije inyuma ibyo bitero bidasanzwe zirukana abo bantu bose, no kuvuga iryo tsinda ryose ry'ingabo za leta n'abambari babo, zifata igenzura rya Minembwe yose uko yakabaye. Ni muri urwo rwego rw'intambara idahagarara byabaye ngombwa ko kuva tariki ya 17 kugeza kwa 21 Kanama 2026 impande zombi zongeye guhurira mu gihugu cy'Ubusuwisi kugira ngo zisuzume impamvu amasezerano ya Doha atari gushyirwa mu bikorwa. Aha niho hemejwe ishyirwaho ry'ubunyamabanga bw'itsinda rya EGVM+ no gutangira ibikorwa byaryo by'ubugenzuzi mu buryo bwihutirwa ndetse n'uburyo buhuriweho bwo gutanga raporo y'uko ibintu byifashe. Ibi bitugeza ku byabaye uyu munsi ndetse n'ukuntu ubu bugenzuzi bwapanzwe bucece. Ibiganiro byo mu Busuwisi bikimara kurangira kwa 21 Kanama, impande zombi zemeranyijwe gahunda y'ibikorwa izwi nka roadmap igomba gukurikizwa nta kwibeshya. Ikintu cya mbere muri iyi gahunda kwari ukohereza itsinda rishinzwe gutegura inzira no gukusanya amakuru y'ibanze. Itsinda ryageze Minembwe kwa 20 Kanama ryifashishije ubufasha mu bya logistique n'indege za MONUSCO. Ibyo byatumye uyu munsi kwa 24 Kanama hajyaho itsinda nyirizina rishinzwe ubugenzuzi mu buryo bweruye. Iri tsinda rigomba kureba uko ibintu byifashe mu by'ukuri, kumenya niba koko amasasu yarahagaze nk'uko amatangazo bivuga, no gushyiraho uburyo buhuriweho bwo gukusanya amakuru mu gihe habaye ihonyorwa ry'amasezerano. Ariko ikibazo gikomeye ni iki: uku kuhagera kwa MONUSCO ndetse n'iri tsinda byakiriwe gute n'abaturage basanzwe babaha muri ibi bice. Uku kohereza ubugenzuzi ntibyakiriwe kimwe n'abaturage bo muri Minembwe na Fizi muri rusange. Hari urujijo, gushidikanya ndetse n'umujinya ukomeye mu baturage. Umuvugizi w'ihuriro ry'abaturage rizwi nka Machozi ya Raia mu gace ka Fizi yagize ati: ku butaka nahagarikwa ry'imirwano rigaragara mu buzima bwa buri munsi bw'abaturage. Nubwo mu byumba by'ibiganiro i Doha no mu Busuwisi bavuga ko bateye intambwe ndetse bakabyandika no ku mpapuro, twebwe abaturage ntiturabibona. Birumvikana cyane kuko amakuru akomeje kuva ku butaka yemeza ko nubwo hari iki gikorwa cy'ubugenzuzi cy'amahoro, ingabo za FARDC zifatanyije n'abarundi wazarendo na FDLR bari gukusanya imbaraga no gutegura ibindi bitero simusiga byo kongera kugaba igitero kuri Minembwe kugira ngo bayambure AFC M23 na Twirwaneho. Hari ikindi kintu gikomeye abantu benshi bashobora kuba batabonye. Hari urwango n'umujinya ukomeye abaturage ba Minembwe bafite ingabo za MONUSCO. Abaturage benshi n'inzobere mu bya politiki y'akarere baribaza bati: MONUSCO yarihe igihe ibisasu bya drones byagwaga ku bagore n'abana muri Minembwe? Kuki batigeze bamagana ubwo bwicanyi cyangwa ngo bagaragarize amahanga ibyo byaha? None si uyu munsi FARDC, ingabo z'u Burundi wazarendo na FDLR bamaze kwirukanwa no gukwira imishwaro, MONUSCO iragaragaye bifashijwemo n'iri tsinda ry'abagenzuzi. Ibitenyeke abantu benshi muri kariya gace babona MONUSCO nk'urwego rukorera mu nyungu za leta ya Kinshasa aho kuba umuhuza utabogama cyangwa urwego rurengera abasivili bose. Kuri bamwe kuba MONUSCO yazanye iri tsinda rya EGVM+ Minembwe nyuma gusa yuko Kinshasa itsinzwe urugamba n'amayeri yo kugerageza kubuza AFC M23 na Twirwaneho gukomeza kwagura ibirindiro byabo ngo bafate ibindi bice bya Kivu y'Amajyepfo. None si bisobanuye iki ku hazaza h'akarere ndetse n'uyu mujyo w'amahoro benshi bahanze amaso? Iyi misiyo y'ubugenzuzi Minembwe si igikorwa gisanzwe na gato, ni ikizamini gikomeye ku baturage ba Kongo. Kuri leta ya Kinshasa yabuze ikifata n'ikireka ndetse no ku mahanga, ariko si gituta impande zombi. Ku ruhande rwa leta ya Kinshasa kwemera kohereza abagenzuzi b'abanyekongo Minembwe, agacubu kagenzurwa na AFC M23 na Twirwaneho, n'ukwemera bwa mbere mu buryo bufatika ko uyu mutwe ufite imbaraga kandi kugomba kuganirizwa mu kurengera abaturage. Ni intambwe idasanzwe
ndetse ikaba n'ikizira kuri politiki ya leta yari yararahiye yivuye inyuma ko itazigera iganira nabo yitega inyeshyamba cyangwa ibyihebe. Ibyerekana ko igitutu cya gisirikare n'icy'amahanga byatumye Kinshasa icisha make. Ku ruhande rwa AFC M23 na Twirwaneho, kwakira abagenzuzi ba leta n'abanyamahanga bafashijwe na MONUSCO ni ukwereka ko bubahiriza amategeko ya Doha. Ni uburyo bwo kwereka amahanga ko batari abagizi ba nabi cyangwa inyeshyamba zishaka guteza akavuyo gusa, ahubwo ko ari abantu bashaka umuti wa politike kandi bafite ubushobozi n'ubushake bwo kurinda abaturage babo. Ariko naha ibintu birushaho kuba urujijo kurushaho. Ese ubugenzuzi buzakora bute mu gihe hari indi mitwe itwaje intwaro itari mu masezerano ya Doha cyangwa ay'Ubusuwisi? Umutwe wa FDL n'inyeshyamba za Wazalendo bo ntabwo basinye ayo masezerano y'amahoro. Ingabo z'u Burundi ziri muri Kivu y'Amajyepfo nazo ntiziri muri ubu bugenzuzi bwa IGVM+. Niba FARDC ihagaritse imirwano nk'uko leta ibyemeje, ese izahagarika no guha intwaro no gufasha FDL na Wazalendo nk'uko yabikoze mu myaka ishize? Iki nicyo kizamini gikomeye cyane itsinda rya IGVM+ rizahura nacyo. Niba batabasha kugenzura ibikorwa bya FDL na Wazalendo, aya masezerano ashobora kuba amasigara cyicaro, kuko iyo mitwe yitwaje intwaro ishobora gukomeza kugaba ibitero kuri AFC M23 n'abaturage ba Minembwe, maze Kinshasa ikiyaka icyaha ivuga ko itagenzura Wazalendo cyangwa FDL. Mu bya diplomasi y'akarere ku ibikorwa by'iminembwe bishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar n'Ubusuwisi berekana ko amahanga yabonye neza ko igisubizo cya gisirikare cyananiranye muri Kongo. Byaragaragaye ko imbaraga za FARDC n'abacancuro zidakomeye bihagije kugira ngo zitsinde ihuriro rya AFC M23. Ibi byatumye amahanga ashyiraho igitutu kidasanzwe kuri Perezida Chilombo kugira ngo yemere gushyira mu bikorwa amasezerano ya Doha yari yarirengagije. Tugeze aha twakwibaza tuti ibintu bigiye kwerekeza he nyuma y'ubugenzuzi bwa mbere? Abasesenguzi ba politiki y'akarere bashobora kubona ibintu mu bipande bibiri bishoboka cyane mu minsi iri imbere. Niba bikomeje kugenda neza ubugenzuzi bw'itsinda rya IGVM+, Iminembwe bushobora kugarura icyizere gike cyari cyarayoyotse hagati y'impande zombi zihanganye. Ibi byatuma habaho ibindi biganiro byimbitse ku bindi bibazo bitarakemuka byumvikanwe i Doha, nk'irekurwa ry'imfungwa za politike, gucyura impunzi z'abanyekongo zihejwe mu bihugu by'abaturanyi no guha ubutabera abahohoterwa. Ibi kandi bishobora no gutuma ihagarikwa ry'imirwano rikomeza no mu zindi ntara nka Kivu y'Amajyaruguru, aho AFC M23 igenzura ibice binini cyane kandi bifite ubukungu bukomeye. Ariko ikindi gishoboka kandi giteye ubwoba benshi nuko ibi byose bishobora gusenyuka mu isegonda rimwe gusa. Niba amakuru akomeje gucicikana avuga ko FARDC, Wazalendo, Abarundi na FDL bari gutegura ikindi gitero simusiga kuri Minembwe ari ukuri, ibi bizaba bivuze ko leta ya Kinshasa iri gukoresha ibiganiro by'amahoro by'Doha ni Geneve kugira ngo yigize hirya cyangwa igura igihe, yisuganye igura intwaro mbere yo kongera ku Rwanda. Ibi biramutse bibaye byatuma AFC M23 ihita yikura mu masezerano burundu igasubira ku rugamba yivuye inyuma, kandi bishobora kuzana intambara yeruye idashobora guhagarikwa, ikaba yazanamo n'ibindi bihugu by'abaturanyi mu ntambara yeruye ku rwego rw'akarere. Mu gusoza iyi nkuru uyu munsi kuwa 24 Kanama 2026 uyaretse mu mateka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu munsi w'ikigeragezo cy'amahoro adasanzwe muri Minembwe. Kajugujugu za MONUSCO zatwaye intumwa za leta na AFC M23 kugira ngo barebe niba koko ibyandikiye mu byumba bikonje by'Ubusuwisi bishobora gukora mu misozi konje ariko yuzuye amasasu n'amaraso y'inzira karengane bya Kivu y'Amajyepfo.
igikorwa cy'itsinda rya IG23 ni intambwe ikomeye rwose itabonekaga mu myaka yashize ariko cyuzuye inzitizi zikomeye cyane. Abaturage b'Iminembwe bamaze igihe kinini bamenyerejwe kubeshywa n'amahanga no kwicwa nabo bagombaga kubarinda. Ntabwo bapfa kwizera impapuro z'amahoro kugeza babonye ukuri n'amaso yabo intwaro zicicitse burundu. Ese wowe urabona Kinshasa izashobora guhagarika cyangwa kwambura intwaro imitwe iterabwoba nka FDLR na Wazalendo ikorera mu kwaha kwayo kugira ngo aya masezerano ashoboke, cyangwa iri ni ikinamico rindi rya politike rigamije gutegura intambara ikomeye kurusha izabanje igiye guhitana abandi benshi? Urubuga n'urwanyu ngo mutubwire ibitekerezo byanyu ahatangirwa ibitekerezo. Tuzakomeza gukurikirana ibi bintu umunsi ku wundi kugira ngo tubagezeho aho bigeze. Ntibagire gukanda subscribe ndetse n'akazogera kugira ngo utazajya ucikwa n'amakuru yacu atasesengura mu buryo bwimbitse ibera mu karere k'ibiyaga bigari n'ubutabera mpuzamahanga. Murakoze cyane kudukurikira. Amahoro y'Imana abane namwe. Hagatombere uko ngenda reka mbanze bisegureho kwijwi ryanjye ritameze neza kuko narwaye mu muhogo nsa nk'uwasaraye ariko ndi ku miti. Mu minsi mike cyangwa mu masaha ari imbere nshobora gukira. Ndi kwitaho nywa amazi ashyushye ndetse mfata n'indi miti nahawe na muganga. Murakoze cyane.